Idong ejang. Gerto egelle. Ngon hai lu chỉ xe come ne vuoi accettare danno nous les journalistes non engagés avocats non payés menen nago men gollata goy ko du wadi voilà taron seda journalistes non engagés, avocats non payés. C'est nous. C'est nous, oh, c'est nous. Réveillons-nous, oh, tous les jours du fait qu'il y a des nouveautés, c'est nous ici. C'est nous ici, là. Ça dort pas, en fait. Ça dort pas. Tous les jours, il y a des problèmes. Nous, on vit dans les problèmes, on dort, on se réveille, on trouve qu'il y a toujours des problématiques. Et donc, voilà. Maximum de likes, des likes et des partages. Beaucoup de cœur. Eh, ene ande ko 31 ande ko 31 décembre. Beaucoup de cœur comme ça. La famille mi wuri ka nani mi landi ko si don e jam. Yo Allah taw hara onon ngebe mum be fowhi don e jam. Yo tori Allah subhanahu wa ta'ala yo wadi hijabe mon. Partout dans le monde ka wontir ɗon lan e ndarirde auditana on kadi arsikeji ɗin hilange direct ganani je suis dans le direct miɗo e direct nani laka Facebook yafe mi noddita yon jon simi gayni je vous aime, je vous adore. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Les anciens cisés, bye, 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 comme ça. On a classé les autres cisés là. Maintenant là, on revient encore avec un nouveau cisé qui s'appelle Clis. Clis. Ah, mais de verdade, ma Clis, quand on a un nouveau cisé. Haray kilisi no yantinani en gimol gol gimol non tapote live on seeda si addo demande na do sim yetti on wata yewtude Facebook ko dum woni 2025 do foke on tiki tapota partage live on si tay mo fala intervenu de si o wawa jawde hina min ko Facebook wadi do ka 31 décembre do onon feta be 31 be haray comment on dit ça, happy new year. Ko happy new year ko anglais tout mi wa mi wa wiude dum don happy new year. OK, bonne heureuse année à vous tous. Kala feta do mo fetata ko hitande hesere kati o ari yalla wada ende hitande hesere do hitande arsike moƴƴa yala modi ben fo heba modi ala na wawbe wakkilisi mimmi falaka wawdo wakkilisi voilà hara on tigi heɓa e modi ittowo dépense moƴƴa donc jawdi ndin kadi ara e cellal e balɗe mi torikema Allah Allah damne e sabu kadi bonɗo ka on tigi wontiri wo mes vrais soldats aussi qui se trouvent dans les pays maghrébins, ça soit que tu es au Maroc, Algérie, Libye. Algérie, Libye, Tunisie. On faut y donner yura, dole. Yalla op kala wondo e hore lawol kala faalaade yahde mi turke ma Allah.
ɓe yimɓe mum majji ɓen kadi Allah jonnitu emɓe mi torkema Allah kono haray si tawi ɗen wadde vidéo ji sensibilisa yimɓe men ɓen kono ɓe ƴettu mesure ji ça veut dire mesure honɗum yimɓe ɓen hino mayde moƴƴanon miɗo andi mo be e ka nodditira kono noon on tigiro howtu wonki mum ko nani haray yimɓe buyno majjiri ni kadi e yitaka haray feƴƴimɓe ɓen fo yo Allah natɓe aljanna firdausi yaafanoɓe bakkatuji ɗin yaafo enen kadi wurɓe ɓen si ƴettita en mi torkeno Allah donc haray ko wattugoyila moƴƴano yimɓe ɓen no sensibilisude moƴƴanon fi affaire ɓi laaɓi kono a oolay ha ronka par ce que hande woni aduna yahugol mo ɓe no faala yahude yo Allah okkor kala faalaɗo yahude laawol mi torkema Allah kono si a tanti kadi go a tanti ɗiɗi gasali wata weebu wonki makil par ce que yaaduno weli ha kono ko si tawi a hewtoyi ka yaata ɗon ko ɗon ɓuri welde si a perdi joni wonki makin haray a wawata arrêté de m'appeler quand vous me voyez en direct ilangue direct voilà donc haray si a weebi wonki maki a wawata andoyde welo welo si a weebi kiki a maayi wonki ko nde wotere pet on andi wonki ko nde wotere so woni ha feƴƴini haray ko bye bye voilà donc ya feelan ɗo taw mi ara yewten fi Clisse Diallo l'ex-mari de Halima Ba yiiɗo Clisse no ari yimani en jimol aray Allah waɗi producteur ɓe ɓen no ɗo yoɓe wallumo moƴƴanon ɓe produisa mo ɓe yaltina gimol ngo ɓen heɓa ko min wowla minen ɗo mo yimi ko labaka o yaltiniɗo min wowlay haray noon ko préparagol live kikiɗe onon mbi ala place ji wonɓe ɓen ka Facebook wonɓe ɓen ka Facebook haray ko yo yaw tinna comment tu vas ko yo yaw tinna ɗaɓɓon place sina ɗum ɗo on taway place lelli ka TikTok bella na inferma no parce que toujours des ballons no voilà mi faala humpitade taw moƴƴa parce que mi yiɓe buy partage ɗo vidéo ko Clisse woni e yewtude kon andi menen ɓe yiɗa toon gongol kono noon si a yalti a wowli ko rewraɗo araya jonni men ko min wowla voilà mais Clisse yaltiɗo o wi'i fattu joɗotako e dewgal ko hombo o woni wi'ude fattu joɗotako e dewgal wo fattujo joɗotako e dewgal joni noon Clisse accayno kam e yurmama ɗon kam yiwɗaɗe koyɗe ma no heeli mais yurmimma mais waɗi vidéo accayno men ɗo kori accu yaha ñawdoɗa par ce que min sa miɗo dutti si tawi ɗe koyɗe heeli
min mi hoolaki ɗen koyɗe kilisi heeli par ce que si tawi no ɗe koyɗe makko heeli o hilnoto ɗe ko ɗe heeli kon 6 mois tun ndikkinta tapote live o mahi par ce que déjà mi arta on ka Facebook ga mi faala artirde ga mi anima ga seeɗa fof dogi yaari ka TikTok to miɗo artirde ga ko honno goɗɗo helirɗo e koyɗe ɗiɗi julɓe e nder 6 mois tawa o ndikki oɗon o yii ɗum ha hande comme no kilisi arata ɗo modifiya ɗo inna men koyɗe makko ɗen no heeli jaka tawa ɗe hela jaka ka o waali ɗon ɗe huɓu mi anda si ɗe huɓu e si tawi ɗe gaañi tun seeɗa o ara o inna men koyɗe makko ɗen no heeli min ara min yurmina min waɗa vidéo ji kilisi kori acci selu tokora nani ko soɓe siyatte selali tokora ko wallahi min sancante hoore ma nden ɗo min ara min jogo ɗe peeñe min sancanama ɗo aɗata nem selu mo fewno hani ma yaltinani men ɗo musique fotuɗo ko fiiɓe mariage makko o mo yewti o wowlali ton indema ko wi wo si arsikaji lanni seedete si tawi ndiyan ko hibba kon gasi seedete hay si tawi fof no faala yo wonde mais seedete joni noon kon no wawtade ɗo yimangol men ɗo musique bandi hamejo non on va pas écouter ça non on va pas écouter les musiques comme ça là musique comme ñande yaltinɗa mono gasa ko plentiji bus arantama mais importante tout plainte kono wawɗa adde yimira ɗum ɗo fi allah e nulaɗo neɗɗo dewgal ko wonduma dewgal sunna e faride kagoyo to noddanɗo andi kondu on nollange noddirde minen ɓay tum kilisi hari ɗon jooɗi ɗon won fof o wiyani kilisi ɗo yo fuɗɗade live on o wajakimo o wajakimo few wiɗon mo kilisi awa hande aray ko a invité ɗo mi felago e kilisi ko onon yuɓɓimɓe live joni kilisi o yewti ɓen min ko ɓen mi fel hanno wajo ɗon kilisi noon kilisi ha kilisi kala dayi ɗen huɓɓinde yo live débat kono noon min faalaya yewtu fi siɗa faala avenir ma o ma ko ye yewtu ɗo waɗen débat hara hina ko yo wi e ex ɓeygu ma o wajatimo ɗum ɗon o yeeyi on jooɗike ɗon o yi 1000 personnes ari welti ɗo mouradu moƴƴuri no tapote nani woɓɓe no wiyata tapote live on fewno kilisi wowlata on haɗalimo toon si on ari e noddugol lan ɗon sanca e hoore mon nengoy voilà har mi ala to onon partage ɗo ha hewtinmi joni noon simi ari mi joƴƴini ɗo direct ɓayle mi jooɗaki tawdini miɗo lawdude hayni koɗe mi ittani ton yari wowlugol ɗo fi kilisi on ari ɗo etten fen golla mi peñidirana e ɗo tu ko hanno waajo ɗon kilisi andi noon mo ko duwa wolde ko duwaka wowlude joni on acci ɗon ha feƴƴiɗon arde ɗo wolanon me innon naya wolu naya acci minen si alaari ka réseau sociaux ɗo ko ɗum welata men minen ɓe yetti on si probléme ngala men ɗanotako si probléme ngala minen min ɗanotako few mi wi kilisi mo koyɗe mum heli on ko ma poto kono koyɗe makko ɗen no ƴiye ɗen fontora ɗe koyɗe ɗe yaawi helude ɗe yaawi wattade kilisi taw personnellement ko yiɗuɗo beuse a yiyay tum hoore makko ɗen anda mo yiɗi beuse o mouradu moƴƴuru mo yiɗi beuse mouradu moƴƴuru
Aisa ina mo kanko e bengu makko e bedari. Mo kanko buri. Kanko idi hollita gongol moƴƴa inna ni voyez-moi comme ça. Hein, hara mo wada do ni voyez-moi. Hein? Qu'est-ce qui t'a pris comme ça? Argo wala na men do fi halima. Hein? Andali ma jombu mo dewga sunay farilla. Ifala humpitade moƴƴago e taw ko kilis wi ko wo fattuje jodota ko e dewga. A kilis. Ari meɗen mapino konto nouvelle 6 iwrata. Joni noon ngaari a wallime min heɓi nouvelle 6. Ko antigi wowli ɗum ɗon wiwɗa fattude jodota koye dewga falame wiwde seedi daɓɓen fof ko fattuɓe. Mi landima. Hein? Mi landima yo kilisi. Ayi debbo si subali kanata on eba video tewaki ko ɗum min sugude dewle économie miɗo préféri wonugol min tum gorko si on jommidiri o respectable e kamɓe mina fini tuwoyankoye ɗo gorko si on jommidiri woni o respectable o respecta mawɓe maɓe kanko tigi o respecta hoore makko on jommidiri ka privé mais vie privé mon on fof kaka réseau sociaux ara ton weƴƴi ton si yimɓe ɓe wooli wona tana franchement Kilis tu vas dessus hein. Mais en fait, mais à l'art de d'automne, il y a ça non moja. Je suis dessus comme ça. Parce que si arrive you gol mais fattu jojo dota ko e dewgal. Ko nu fala da me yewtude. Negoy. Ko hon dum fala da me wiude tigi tigi. Menen ka réseaux sociaux a fala andinde min hondum. Je n'ai rien dit, oh, c'est lui qui a dit. O wi wo fattu je jodo tako e dewgal. Joni non hiden andi. Joni Halima be seedi wo. E divorce ko dum Halima holliten ka réseaux sociaux parce que ko hollita den ko yiwden ko dum wonde yiwde ko don en basade. Mais en tant que gorko suka wondo responsable a wiide koyde maɗi ɗi heeli ko a yawno kadi ka kambel huuɗi ton inni Allah helu koyde maɗe min noon mi wi mi ho comment on dit ça mi hoolaki koyde den ɗiɗi heeli par ce que miɗo sutti miɗo andi ɗo neɗɗo helɗo safe ennan ha joni wata tippirde koyngal makko ngal kaka holɓundere ɗo hari mo dari o heeli hina de e moto o ƴawno sappo goɗɗum abbela nani mi ƴawna ɗum ɗo ton Ibe no wullande moodi kono addan ka fewndi ɗo neɓata hara goto falaka moodi ara ɓe wonana e hoore mum donc tout ça heeɓi ɓiɓɓe so tawi a heeɓi moodi toon seedi ko probléme so wondi ko probléme aray sitta sa woniri ni tum nani wallahi si a woniri ni tum wona kum fen hoore ma voilà
defa nyama alla kadi no wi si tay tu ngala wadde ko boni ida rewdemo ida wawi yawde hay bakka arta rewamo si tay modi on ko ni sina wara e be ma o ko piya e be ma sina piya e be ma o ko jotto be ka réseaux sociaux wowlama wowlama. Qu'est-ce que tu voulais qu'on entende ici en fait? Fatou Jota ko edewga ko nene nini nana. Qu'est-ce que tu voulais ça? Moi, tout le message que tu as lancé, c'est ça qui m'intéresse de plus en fait. Tu voulais nous dire quoi? Non. En tout cas, de salam men Halima. A jogi ke Halima traumatisi moto ha hakkille makko beru heddino den fo yehi. Hakkille makko beru de o jogino den ko wawi yimude foppu yehin. Beru hakkille ko yo heddorno koy foppu a rucciti koy gotum. Artirani memoro ko wawde retrouvade o woni nini wari o yimi histoire makko kon no wadi o wawlal maton ko boni fus o wi wosi asikaji lanni yimbe be seeda ko hibba kon si lanni si yori ken il faut que be seeda non acce wolindiranen gonga nani kono nini mi ala concentré nade taw moƴƴa ha mi gayna ɗo mi yara mi itta kooƴe ngara fo no invita manka TikTok nouveau dossier mo ala chambre et salon wo yo yaw kisa ɗaɓɓa place on va venir ay tum menen o wajanoki mo adon fuɗɗade o ngari o ngaddani men 6 goto noddata lan ɗo mi acca ko wallahi min ara men joƴƴina problème o mais ara men joƴƴina men seeɗa men sendidira kilin si yettoto men ɗo si tawi kala neɗɗo seedaɗo ko fattu par ce que si a wi kala neɗɗo mo joɗota ko e dewgal ɗum kadi na debbo tungoy ko gorko tawi kala gorko kadi hino jomba seedida tawi men ɗon fof ko fattu rewɓe seedaɓe fof ko fattu hakkilisa hakkiliris mon soldat. T'allais rester là-bas, tu restes dans ton coin. Il y a des choses, quand tu l'entends là, si ça te fait mal, tu bois de l'eau, tu restes sans sortir. Parce que dans les réseaux sociaux, que jinnar molanandu, surtout que TikTok amen do kami sapuri do. Jinnar wondu tondum ko addaydu problème. Si a woni ha a huɓɓini direct a maîtrisali hoorema, c'est que yimɓe ko yiyata no dara ma kon mi anda o si jinnaji ɗin no e nder ton ɗi attirete ɗi ara ɗi uddita hunduko maako ɗi palpa ɗi waɗa pam palpa hunduko maako a wowla piiji ko regretoyta. Donc si woni min de si min pour moi si woni ha ange neɗɗo jombidiri wo ar wonde ko ar haɓen hande Allah no hokki on ɓiɗɗo Allah wurnumo barkina. Donc a hattayno ɗon tout simplement hatta ɗon hara voilà hay si jiwonko yalti yimi e ko gonga yo wowlu ko woni feƴƴude konton mais sans attaque personnelle an normalement si a nanino a fankayno hay si mettima hay si goɗɗum no to mettima mais min no mi yili ɗo cliris noon no mi yilimo noon c'est un homme violent Yanta non goy goɗɗo kono no mi yirimo non non seulement il est arrogant, il est très arrogant même, on peut dire ça. Très arrogant. Yimɓe si wondi ɓe seedi yo ɓe accu ka ɓe welditoya kadi si woni ha ɓe wondi ɓe seedi acce kadi ka welditoyo surtout si tawi ɓiɗɗo no entre moɗon
si ɓiɗɗo no entre mo on accay haysi ko sabu ɓiɗɗo on kono min komi darmi tawi kon hande minen rewɓe meɗen mari hakkille ɓuuri worɓe goo kanki ketek yala hakkille memew aynayi wala miijitotako ko minen rewɓe woni e muññade pourtant ko gorko duwa heɓude hakkille anda ko honɗum duwa yewtude e ko duwaka yewtude donc min miɗo wi yo Cleans yaltu rectifia o muɗon o sela complètement si o jaɓali wara o wowla ɗo ko tenimo e ko tenamo nous on va s'asseoir à l'arrivée de live yimɓe ƴawa yewto mo moƴƴano miɗen mari yimɓe wawɓe wolude ka TikTok ɗo subhanallah si a neeɓi wiwde a tewaki ha a hewti ɗon c'est que ɓe wolante ha sikka ɓornaki to donc ɗum waɗi réseau wingi yontigi koyo calcul franchement ko yaltata konka hunduko mum min on tu m'as vraiment décidé d'aller décevoir c'est pas bien si woni ha a gorko responsable ko goɗɗo voyageanta leyɗe porto mi sikki a yeehi a voyage leyɗe porto a jangi a haylike goɗɗo hay si tawi a janga si a haylike hara janguɗo fus ko ɓurma ala donc ƴette responsabilité ji mon ɗin accon aybingol rewɓe mon ɓe acce aybingol rewɓe mon ɓe c'est très important debbo si a jombimo debi on fof woɓɓe ɓe garay ɗo weldi hiɗo yiɗidiri tout va bien si tawi noon o gari kadi woni ha on haɓi kadi miijite fewdo wonduno ɗon ko fijayno ɗon kon ko no yaadirayno ɗon non donc hara franchement on wikkidirali ndiya wulɗam andi wo si sawru gaño juut andatande supporaji ɗo et en plus aussi no men naniri ɗo ni kaweji ɗin no men naniri ɗo kaweji ɗin kilisi jombi mi anda siko rewɓe ɗiɗo siko rewɓe tato siko halima woni tata bo ɓe fof maɓɓe ɓe seedi oya on wo ko wartiɗo hara kilisi menen tigi on no men yiri piiji ɗin ɗo menen jugeɓe ɓe hara kilisi ko kanko woni responsable par ce que si a jombi goɗɗo goo on seedi a jombi ɗiɗaɓo on seedi tataɓo on seedi tawi tataɓo gaɗɗade jooɗo kadi jooɗo moƴƴa ka réseau sociaux wirtamo ay franchement ko an woni ko an maritor ko an maritor min ɗo miɗo welti nani batti hari ma iwi to par ce que no mi yimi ɗo piiji ɗin o frère est ce que région ma on no moƴƴi o noddude kono moƴƴa on va mettre ça d'abord bello téléphone o mi anda siko réseau on no dari est ce que ok oh, c'est qui ça a beelan waɗa mi arta e mon
qu'il dit ici? Attendez. Ah, non do kaka téléphone anga woni merda. Andano mi